Dvije decenije od sukoba na prostoru bivše Jugoslavije više se obilježavaju godišnjice masovnih ubistava i govori o mnogobrojnim zlodjelima nego o herojima i slavnim bitkama, što su teme nekih drugih ratova. To nije bio nikakav rat kojim bi trebalo patriotski se ponosite i da proglašavate pobjede ili da vajkate se nad porazima, nego to bio jedan niz zločina motivisanih često i koristoljubljem i nekim patološkim pojavima i pljačkom. Taj niz zločina u određenoj mjeri uspio je da rasvijetli Haški tribunal, koji radi već 20 godina, ali mnogi i dalje čekaju sudsku pravdu. Mirjana Vujičić živi u Hrvatskoj Kostajnici. U obližnjem selu Kostrići 1991. ubijeni su joj majka i otac, sestra, zet i njihovo dvoje djece, zajedno sa još 10 mještana. 1991. kad je počelo ludilo u Hrvatskoj, ne mogu ga drugačije nazvati ratno ludilo, moji roditelji i svi mještani ovoga sela nisu smatrali za potrebitim da idu kuda, da bježe. Bez obzira na informacije koje su bile loše, odlučili su ostati u svome selu, da njima neće niko ništa jer su bili stariji i nemoćni od 60 godina pa na više. Međutim, 1991. godine u 11. mjesecu, ujutro rano, po pričanju iz okolnih sela, ljudi koji su još uvijek živi, dogodio se palež, pucnjava, ubijanje u ovome selu. Svi ljudi iz ovoga sela su ubijeni u svojim kućama, osim 3 žene koje su bile rano ranioci pa su ubijene na putu. Moja sestra se još uvijek vodi nestala, njezina 2 djece od 3 i 5 godina još uvijek se vode nestali. Otac Enesa Eminića odveden je iz njihove kuće u policiju zajedno sa drugim muškarcima iz Sanskog mosta. Oca su izveli vani, on je skinuo, pretpostavljao šta su s njim desili, skinuo je sat sa ruke i prsten i ostavio to mami. Tu je bio prisutan moj komšija Amir Alegić koji je svjedočio poslije toga, znači to je naš komšija koji je on prepoznao. Stavili su ga u auto i odvezu u policiju, policija ovdje važnom linijom nema 300 metara. Prema informacija koje sam ja posjedovao, on je tu bio zatvaran, tučen, je vjerovatno da se branio i da je ranjen iz pištolja jer ima na autopsiji i prostrelnu ranu iznad pojasa. I onda su moje komšije pokušali da stupe kod njega, vidi šta je s njim, pošto je bio šećerni bolesnik i tako dalje. I komšinica Zora, Srpkinja, išla ga tražiti, su rekli nemoj više dolaziti, već završiti koji on što je završio. Tako da meni je sestra poslije javila nakon 10 dana da je doznala da je ubijen na krivoj cesti. To je kriva cesta, jedna stara regionalna cesta koja vodi za Ključ Makadam i prilično je zgodna za takve radnje i on su u jednoj zavlaki, jednom udubljenju. Tu smo se krilali 17 ljudi, zaklali, uključujući moga rahmetli oca. Ljiljana Perić pronašla je brata i strica u masovnoj grobnici, a otac joj je ubijen prilikom bijega iz Mrkonjić grada 1995. 10. oktobra prilikom bijega iz Mrkonjić grada izgubila sam oca Dušana Crnčevića, brata Slobodana Crnčevića i strica Milorada Crnčevića. Oca sam našla blizu borbene linije, ubijen je iz vatrenog oružja zajedno sa 3 komšija, a brata i strica sam našla u masovnoj grobnici. Kod brata je bila smrskana glava, najvjerovatnije tupim predmetom i identifikovali smo ga pomoću otiska prsta. A stric Milorad je bio zapaljen i njegovu identifikaciju smo uradili pomoću otiska zuba. Nakon vijesti o hiljadama ubijenih, mučenih i silovanih, Ujedinjene nacije su u maju 1993. osnovale Međunarodni sud u Hagu kao odgovor na ova masovna zvjerstva. Bez ovog suda mnogobrojni zločini ne bi bili ozbiljnije procesuirani. U maju 1993. godine kad sam čula da će se osnovati Haški tribunal, tad sam pomislila sigurno da će oni koji su počinili ovolika zla doći pred lice pravde. Moj odgovor je i danas da nije bilo Haškog tribunala. Niti u ovom obimu, niti na ovom nivou ne bi bili još uvijek procesuirani oni koji su izvršili ratne zločine.
Jedni su vršili zločine, bilo ih je mnogo, i zločina i počinilaca je bilo mnogo, a bilo je najviše oni koji su sedeli sa strane i aplaudirali. Mi smo mogli svi da sudimo. I tribunal je nastupao samo tamo gde je video da mi ne želimo da sudimo. Tako da, ta povika na tribunal kako je on pristrasan, a svi imaju neke primedbe, je neumesno, pa što nisi sudio sam? Mogu si to sam da sudiš. Ali nisi hteo, pa kad nisi hteo, onda je to došlo u nadležnost tribunala. Najpozitivnija stvar je što je osudio ili optužio osobe koje nacionalni sudovi i tužiteljstva nikad ne bi optužili ni osudili, koji su imali visoke političke funkcije i koje da nisu uhićeni, uhapšeni i sprovedeni u Haag, vjerojatno bi bili velika prijetnja za demokratizaciju samih tih država i te države bi bile njihove taoci još puno godina. Pred Haškim tribunalom optuženo je 161 lice, 69 ih je osuđeno, prikupljeno je na milijone dokumenata, saslušano 4.500 svjedoka. Uspostavljeni su standardi koje do tada nije poznavalo međunarodno humanitarno pravo. Najveća zasluga Haga što je skupio takvu količinu dokaza. Oni imaju milijone dokumenata. Oni nisu bili ni u stanju sa snagama koje imaju u samom sudu i u samom tužilaštvu. Oni su mogli samo jedan mali deo ovih najistaknutijih počinilaca i naručilaca i inspiratora i šta god hoćete da sude. Stvorio se jedan fundus činjenica, dokaza u sudskom smislu riječi, koji će morati biti podloga nacionalnim sudovima i tužiteljstvima za daljne procese. Ta jedna količina informacija, činjenica, dokaza bit će velika pomoć i sudovima nacionalnih država i povjesničarima, jer važno je znati uzroke i povode svih ovih ratova. Taj tribunal je uspostavio određene kriterije i standarde poštenog suđenja. Ti standardi danas se sve više primjenjuju i pred drugim međunarodnim sudovima, a primjenjuju se i pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Nadam se da će se to dešavati i u sudovima u regionu. Građa pohranjena u Haškom tribunalu predstavlja pravi izvor za proučavanje ratnih događaja na području Jugoslavije 90. godina, posebno što je tu sabrana dokumentacija svih zaraćenih strana. Sudske presude su bile i ostaće verovatno predmet sporenja, pogotovo one koje su izrečene u nekom drastičnom obliku. Do jedinstvenog pogleda neće se nikad doći, verovatno, a svaka strana će imati svoj pogled i tražit će svoje uzroke i prelomna mesta i ključne tačke i aktere koji su i bitni. Imaće svoje tumačenje ratnih događaja, a verovatno će protok vremena uticati da se to prosto gleda mirnije, hladnije glave. Sve strane imale su svoje razloge da kritikuju tribunal. Negodovalo se zbog preniskih ili previsokih kazni, tvrdilo da tribunal sudi samo Srbima, da koristi dvostruke aršine, da je poštedio pojedine lidere, vrh JNA, srpske intelektualce. Zamjerano mu je da radi pod utjecajem politike zapadnih zemalja. Ja sam bila branilac u 3 predmeta i ja mogu da kažem da su sudska vijeća u tim predmetima bilo u prvostepenom ili drugostepenom postupku objektivno procjenjivala činjenice i donosila odluke koje mislim da su bile pošteno donesene bez uticaja neke politike. Međutim, i pred tim tribunalom kao i pred drugim sudovima tužilaštvo vodi neku politiku gonjenja. Ja ne mogu ovog trenutka da kažem da su oni imali određeni cilj, ali očito je da u odabiru predmeta, u odabiru slučajeva moralo se poći od nekog političkog stava. Da li je to bili najteži zločini, da li su to bili izgrađivanje određenih standarda, a zanemarivanje drugih standarda za neka druga krivična djela. Mislim, ja ne bih htjela da dam konačnu ocjenu, ali sigurno da je određeni politički utjecaj u politici gonjenja, pored pravnog, je imao određeno mjesto i taj dio rada tribunala, posebno tužilaštva, se danas dosta kritički posmatra u javnosti.
Bar meni je potpuno jasno da bi Haški tribunal optužio i predsjednika Tuđmana i ministra obrane Gojka Šuška i načelnika glavnog štaba Bobetka i drugog načelnika glavnog štaba Červenka da nisu umrli. Dakle, Hrvatska po navodnim znakovima imala sreće jer da je optužen Tuđman, ne znam šta bi se desilo u Hrvatskoj. Ne znam ko bi ga se usudio uhapsiti i poslati u Haag. U svakom slučaju bile bi teška jedna politička i društvena kriza u Hrvatskoj. I što se tiče Srbije, oni kažu pa mi smo najviše optuživani. A ja bi postavio jedno kontrapitanje, a niste li možda i najviše krivi, pa ste najviše optuživani. Naime, meni se čini da je tužiteljstvo od početka krenulo onim procjenama CIA, gdje je srpska strana bila 70% odgovorna, Hrvatska 20% i Bošnjačka 10% za zločine koji su se desile za Kosovare, oni su kasnije došli na tlu bivše Jugoslavije i da su tu negdje proporcije i tih optužnica. To na kraju je bilo, ja mislim, jedno otvoreno politizovanje suda. Sud je nekako nastojao, već i onaj drugi sud, onaj sud pravde u Haagu, kad je oslobodio Srbiju od odgovornosti za genocid. Moraju prilično nateže činjenice da to učini. Oslobađanje Gotovine i Markača, oslobađanje Perišića, pa ja mislim čak i Haradinaja, pa možda i Orlića, je bilo finale u kome je sud pokušao da doprinese pomirenju. Ako ih sve kaznimo, pa oni će se večno sukobljavati. Tu će da ostane neko kriv, tu će neko želeti da se revanšira. Ajde na kraju da izoslobađamo, da taj revanšizam bude manji, da mi u stvari malo izlakiramo taj rat, da on nije bio tako strašan kao što je bio. Ja sam bio intenzivno u Haagu prvih 10 godina, onim recimo početcima Haaga, i u to doba sam imao osjećaj da je tužiteljstvo u dogovoru s nekim, a pretpostavljam da su to bile ove ključne zapadne sile, Engleska i Amerika, imalo ritam i pravac optuženja. Kako je to odgovaralo u određenom momentu političkoj situaciji. I u izboru mete, u izboru koliko ljudi će iz kojeg kraja uzesti, mislim da je bilo političke manipulacije. Međutim, kad stvar dođe na sud, u pravilu se sudi u skladu sa pravilima postupka. Naravno da ta pravda i nije, pogotovo u početku, bila osobito dobra, jer prva generacija sudaca nisu bili profesionalni suci. I to je jedna od velikih grešaka Haaga, po mom shvaćanju, i standardi suđenja nisu bili dobri. Radi toga ste imali i dramatične greške, kao kod Blaškića, recimo, gdje sam branjen, gdje je bio osuđen na 45 godina, pa i sada kod Gotovine. Međutim, s vremenom su oni to mijenjali i sve više profesionalnih sudaca dolazilo, tako da su suđenja sve bila bolja. Ali ne želim jednostavno vjerovati da je politika mogla na neki ključan način utjecati na sudsko vijeće da sudi ovako ili onako. Moram reći da o radu tribunala tamo negdje poslije druge polovice 2010. treba govoriti i kritično, posebice zbog sužavanja razumijevanja zapovjedne odgovornosti, počevši od posebnog postupka koji se vodio u slučaju Veselina Šljivančanina, kad je zapravo donesena presuda u postupku preispitivanja prva i jedina i kazna mu je tada smanjena sa 17 na 10 godina. A što smo vidjeli poslije u odlukama žalbenog vijeća u slučaju Gotovina i Markač, u slučaju Perišića i u slučaju Haradinaja je nastavak tog razumijevanja, tog suženog razumijevanja zapovjedne odgovornosti, koji zapravo velik teret procesuiranja ratnih zločina ostavlja na pravosuđima u postjugoslavenskim zemljama. Tribunal ne samo da nije uspio da doprinese pomirenju naroda u bivšoj Jugoslaviji, nego je svojim odlukama povećavao napetosti.
Hapšenja i presude izazivale su radost na jednoj, a na drugoj strani žalost. Nisu prema svima isti. Svih naroda treba budu kažnjeni, a ne samo jedni te isti. Zaista ne pokazuje nikakve osnove prava. Treba da se preispitaju, da vide da li mogu Srbi samo da budu odgovorni, da imaju 1050 godina kazne. Trebalo da čitavu Srbiju otretamo, a ne otrlo 3-4 čovjeka, a naši je bilo tamo u Hagu koliko će uspjeti. Poslije je bilo pozitivno dok su generale oslobodili. Pa ja mislim da su nešto sad popravili na Gotovini i na ovome drugome. U jednoj zemlji je to super, svi to slave, u drugoj zemlji svi to mrze, tako da... Samo da daju veće kazne i to bi bio zadovoljniji. Na svaki mogući način gledaju da izjednači sve strane u sukobu. Ovo je farsa, ovo dugovlačenje, to međunarodna zajednica je tu krivo. Naši sagovornici smatraju da bi tribunal imao više uticaja da je bio smješten u regionu, ali ističu da pomirenje ne može biti zadatak samo suda. Mislim da je najveći nedostatak Haškog tribunala što mu je izričito dat zadatak da doprinese pomirenju među ovim narodima koji su bili u sukobu. Vi već samim tim dajete jedan zadatak sudu koji nije u stanju da ispuni, koji nije njegova dužnost da to ispunjava, niti on zna to da čini. To je jedno političko pitanje. I mislim da je to jako uticalo na moju ocenu efikasnosti tribunala. Jedanput je Hannah Arendt kazala da dostojanstvo suda leži u ograničenosti njegovog zadatka. Imaš optužnicu, imaš krivca, ustanovi činjenicu, izreci kaznu. E sad, ta kazna može da ima jedno oslobađajuće dejstvo na javnost, odnosno da vas postavi neku i pravnu i moralnu ravnotežu koja je zločinom narušena. Ali to se ne tiče suda, ne treba sud tome da teži. Sud treba da teži samo da utvrdi činjenice i primjeni zakon na konkretnog optuženog. Čim sud pokušava da izvršava političke zadatke, on postaje suspektan i on postaje nepouzdan. U očima javnosti postaje nepouzdan. Ako nekog silovatelja dovedete na sud, izložite sve činjenice i proglasite krivim, cijelo susjedstvo će ga osuditi, okretati od njega glavu, neće biti samo kažnjen u smislu odlaska u zatvor, nego će biti prezren od strane svoje okoline, svog društva, jer će svi osuditi taj čin. Međutim, nažalost, kod ratnih zločina se to nije desilo. Još uvijek mi imamo situaciju da je jedan te isti čovjek, na jednoj strani heroj, na drugoj strani zločinac, i mislim da je tu najviše podbacio Haški tribunal. Naime, Haški tribunal je premalo djelovao prema regionu, prema narodima koji tu žive. Po meni, konstrukcija Haškog tribunala od početka je krenula krivo. Naime, stječe se dojam neke pokušaja nekakve imperijalne pravde, gdje će velike sile napraviti jedan sud koji će tamo nekakvim urođenicima na Balkanu suditi. Da je Haški tribunal radio i sudio na tlu bivše Jugoslavije, zasigurno bi bio bolje praćen. Zasigurno bi lakša bila ta komunikacija prema stanovništvu i zasigurno bi činjenice, istina koja se tamo utvrđivala ipak u najvećoj količini, nema apsolutne istine, uvijek možemo biti nezadovoljni, ali u globalu kad gledamo, ta istina bi lakše doprila do običnog čovjeka. I onda bi moguće bilo lakše promijeniti svijest običnog čovjeka, da dobijemo situaciju da običan čovjek osuđuje zločin bez obzira s koje strane bio napravljen. Sigurno jedan od zadataka tribunala jeste da doprinosi pomirenju na našem regionu i to je rečeno bilo i prilikom uspostavljanja tribunala. Međutim, mi moramo znati kao ljudi, a posebno kao pravnici, da samo sudovi ne mogu biti ti koji će doprinijeti da dođe do pomirenja. Mnogo je faktora koji utiču na to da li se ostvaruje pomirenje u nekoj sredini ili ne. Ja mislim da je tribunal, bar kada se objektivno gleda,
učinio značajan dio posla da se utvrde pravne činjenice, a objektivan posmatrač tih činjenica koji te činjenice ne zloupotrebljava u političke ili druge svrhe može i itekako koristiti da bi se uspostavilo pomirenje u regionu. I dok su pred sud u Hagu izvedeni visoko pozicionirani politički i vojni zvaničnici, izvršioci brojnih zločina i dalje izbjegavaju lice pravde. Porodice žrtava 18 i više godina čekaju na sudsku pravdu i nadaju se da će je dočekati u sudovima u regionu. Kad pogledate koliko je ubijenih i nestalih, koliko je ljudi zatvarano, koliko je ljudi bilo žrtva torture, koliko je žena i muškaraca silovano, vidi se da ni tribunal, ani domaći sudovi još nisu prošli ni 10% počinjenih zločina i da uz sudove zapravo trebamo i neke komplementarne mehanizme. Je li to komisija za istinu? Je li to intenzivni istraživački rad? To su velika pitanja. Mirjana Vujičić i Ljiljana Perić do danas nemaju saznanja o počiniocima zločina, ali se nadaju da će odgovorni biti izvedeni pred sud. Naravno da bi sve jednoj porodici u Mrkonjiću koja je svoje izgubila tog dana značilo bi puno, jer to je bilo u masovnoj grobnici. To je bilo katastrofa i zapaljeni, i ubijeni, i zaklani, i odsječene ruke i noge i svašta. Svašta sam vidjela ta nekolika dana. Značilo bi ne samo meni, nego značilo bi i ovome društvu, odnosno mojoj zajednici u kojoj ja sad trenutno živim i svim ovim drugim ljudima koji su ostali, koji su izgubili nekoga svoga. Puno bi to značilo. Možda bi drugačije ljudi gledali i ne bi onda generalizirali krivce, jel, cijeli narod je kriv. Ma nije cijeli narod kriv, ja to znam. Ali ti pojedinci neki koji su to napravili da zaista budu osuđeni, itekako bi bilo bitno. Enes Semenić ističe da je zahvaljujući preživjelim svjedocima saznao da su komšije Sanskog mosta odvele njegovog oca i da je ovom zločinu sprovedena istraga. Meni nikako nije jasno da se to ne projicira, pogotovo što to ništa nije upitno. Znači, apsolutno postoje svi materijalni dokazi. Žrtvama zločina i njihovim porodicama jedino ostaje satisfakcija istina. Zbog istine, evo ja ponavljam ovdje, prije rata mi smo živjeli miješano stanovništvo, bilo je i Srbi, muslimani, bilo je i Hrvatski. Nikad nismo imali problema. Evo vi sada ja želim sa svojim komšijama Srbima. Ja želim prije svega i zbog tih Srba da se skine hipoteka. Narod nije kriv, generalno, nego pojedinci. I te pojedince treba osuditi, jer bez presuda, na osnovu materijalnih dokaza, nema ni pomirenja ni suživota. Prevelik se broj zlodjela dogodio u posljednjem ratu da bi sve žrtve dočekale kaznu za odgovorne, a ne postoji ni politička klima i istinska odlučnost za obračun s prošlošću. Ja bih rekao da još uvijek ne postoji ona prava politička volja da se goni ratni zločini, isto onako kao što se goni klasičan kriminal, kao što se danas goni korupcija u Hrvatskoj. Dakle, bez ikakve zadrške, ako se steknu elementi, onda se hapsi bez obzira koje je on na kojoj funkciji. A to je jasno da to ne postoji potreban ambijent da se ovdje nastave ta suđenja. On će možda po nekoga, pa će to da se razvlači, kao što oni to obično rade, ali da tu ne postoji nikakva stvarna želja. Negde morate povučite liniju, ne možete vi svakog kazniti. Nego, znači, povučite neku liniju, pa ovi su bili kolovođe, ovi su bili odlučujući, ovi su davali naredbe, ovi su bili u poziciji moći da su mogli to da rade. I uvek ostane, kako kažem, neko osjećanje nepravde, jer mnogi se izvuku. A mnogi se izvuku zato što je zločin bio činjen od velikog broja ljudi, na velikom broju mjesta, protiv velikog broja žrtava, uz veliku podršku ostatka stanovništva. Ja sam kod tužilaca 80. godine imala ratni zločin koji se desio 4 godine prije nego što sam se rodila. Ja znam da iz onog rata, a ni iz ovog rata, sve žrtve neće moći dočekati pravdu. Nažalost, u ovim ratovima je bilo toliko zločina da je to i uz najveće napore domaćih sudova u regionu skoro nemoguće ostvariti. Apeliram na one svi kojima to je posao, koji je dobro plaćen, da završe svoj posao, da skine hipoteku sa naroda, ali da pojedinci, bez obzira kome se radi, da odgovaraju za to, budu kažnjeni i to je jedina satisfakcija koju mi žrtve porodice možemo imati u ovome slučaju.